Hello, good morning. Good afternoon. Cover basic khang asigi cover duly important news kara ina local aduda kara nina zarake yam haibagi nina within a but some aina pa sing to some paminers haga tawni ko newspaper se I just thado again a column of prelims select but newspaper pubs and reading habit am so sagat level ko aduduna ꯑꯗꯨꯒꯤ reading habit ꯑꯗꯨꯝ maintain ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ headline ꯗꯀꯣ headline ꯗ mother of all deals India and EU finalize FTA free trade agreement ꯑꯃ sign ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ Indiaꯒꯤ European Union ga hana mamangda amuk fawu sign tawnadri ko sumaina adu yamna chawba deal amani yam chawba deal amasu oire aduga kadawga harakanda India da su yam kanagadaba aduga Europe da su yamna kanagadaba pot ama oidoini ko sise ko aham mase si karam kadigi sigi deal se start torakani haragadi 2026 tagi start torakani ko 2026 tagi 2026 tagi start torakani sige deal se aduduga magi scale se haidi India amasung EU ani sina pullaganda kuigi population se 1/3 of the global trade se high 1/3 of the trade globally ko aduduna kuigi sigi FTA se yamna important oiba yamna haidi ka hani yamna kanaba pot amadi oidoini ko kuigi India da amasung kanoda ko India gi oina kanagadaba singdo ai haisarakeba ko India da di kari India da kari hena kanagani haibedo India da kanaba haitare India da pirakadaba kanaba haitare ko masisina kari kanaba piraktoino haragadi akoigi strategic autonomy haitare ko strategic autonomy amadi akoi adum phangani bako kari kanadagi phangdoiba akoigi China ko adegi huji China na global trade se huji pai ri ko adu no ngamna bai ni USA na sumu tarif thamsan ban ko chana tawi ma'am do USA ki tarif ko US ki tarif tagi su ko India na ngak thok saba ngam chana bagi damak tane ba masisi am darkar lai ise ko duga kari sigi trade sigi India ga EU ga trade to se sima sum makhada padhara kanda khangani ba ko torok trade se akoigi 2007 da ko 2007 da moi se tawne na tawramani ba ya gi tabani ba ko adegi 2022 da amu wari sana ba hawani hantak 2000 kari 26 da yana ba porakane aduna hantak 2026 da hawani ko trade khatang na te ko trade khatang na te security su yawi ko haibadi defense ke kuju kurai pina ba su tawna duine ba ko aduna yamna haidi kana to aduga yamna mana largest ever FTA haise ai no sector haigre kogi trade che 1/3 of the global trade che kana na pai duine ba sigi free trade agreement chena kari no trade tawna duise haragadi koi India gi oina di koigi kai haini export torakpa matamda EU na India ko si India ga EU ga ni dana tawna duise India na akoigi India gi pot chai hai tare ko India gi pot chai si EU da thaba matamda kadawge harakanda 99.5% ki tarif haide 99.5% se tarif yauroi duine habedi tax pidabida 99.5% sida ista 0.05% ama what how is it 0.05% se kari potano haragadi koigi India gi wena di yamna agriculture sini ko India gi wena di yamna kano vulnerable orise agriculture ga dairy ga di ko India gi haide sida di tarif thamni bedo ko tarif thamni USA na su sini ko India ga trade tawna ni tawba tarif music tawna dana tawri ma'am jinja meaning di kaino harakanda India gi pochai se agriculture dairy production se EU da yoba matamda tarif ti lawgani ko
tarif ti lauganeba ko but tawdaba atopa pochay yoma matamdadi EU na tarif apta lauraroiba ko sakmana na EU na sumu India da pochay yolakpa matamda kudamoy na harakanda koigi 97.5% haitare ko 97.5% di tarif lauraroiba ko aduga another 2.5% haitare ko another 2.5% je kari pa posak oidoy no haragadi koigi beef kumba ko rice kumba ko adagi sugar ko chicken ko sigumba yonba matamdadi tarif laugani ko tarif laugani aduga atopa haidi sinataba atopa pochay yonba matamdadi 97.5% haitare ko atopa pochay jinjinigi India na tarif lauror oiba ko aduna pochay yon thokyon sin tawnabada yamna haidi free da yon thokyon sin tawnaba yamna ko India na EU da yoliba pochay kari pote yamni yon ge haragadi noine su hena khangamani textile product sing se yam yoliko textile adagi leather gi product mayam ama ko adagi footwear product mayam am yoliko gems ko adagi jewelry yoliko Indiana kanona yolak pasai tari EU da yolak pasai aduga EU na India da yombadi akoigi kari ayamana yoli haidi akoigi wine gumba ko digi luxury car gumba se ayama yole EU na India da yombadi aduna 90 haidi adugumba yomba matamdadi pura free trade oina dorabani ba aduna yamna sakotore ko aduna China ga su lamba pa ngama ani ko sidai haidi akoi India da trade yam la amnina paisa kan kara kan tong na trade yam la amnina adugi pawni makata ba paw adum mayam ma yawni adu idi manung da su mayam important ora paw khra dum yawrong gani manung da su ko so mayam na khangbi du se kaino free trade agreement se si se kana ga sign tong na gri no India ga EU ga ko aduga kari pot di koi gi sign tong na ba se de yaw de ha ba to adu khatanga khangar ga loire atai di yare ko headline ni paw si matungina adagi atopa paw ma da kadoge harakanda electoral roll da qualified right ina mahai ko so just aina masigi qualified right ai se explain tong man bagi sigi news aina important way khan mani ko qualified right hai ba ma ga koi gi normal ma'am right lainari ba ma'am sik ka kari da khena haragadi qualified right hai taragadi koina adum right se di masigi right se pi ge haragadi ma se my quality khara di chen darkar le bai tare just kogi ke haini kudamaina right khara le ko right khara le Indian ge citizenship pi right hiring kala se nang je citizenship pi re ba ina ko Indiana kogi magi citizenship ma pi re citizen ama oi ge hai taragadi nang kari taw batai ko haidi citizenship ama oi ge hai taragadi nang citizen India gi citizen ama oi ge hai taragadi mi atopa gi citizen law da batai natra adu qualified right ne ba sisi or nang se voter ama oi ren khala se voter situ se example ama pidi ko voter ama oi taragadi nang se 18 years sugadabani ba 18 years sugadabani ko 18 years sugadabani nang se ka ba di citizen ama oi gadabani ko India gi citizen ama oi gadabani adu ga nang se kan law ne ya ba law I believe I know RPA legidana RPA 1950 1951 ko 1951 sigi hariba law sina yaba oigadabani ba ko si karigumba law sina yaraktraba adu taragadi madu do nang voter do oiroiba aduna voter oiba haibase universal reference 326 ki matung ina article 326 ki matung ina nang se voter oiba haibase qualified right ni cinema haise ko place in an electoral roll is a qualified right and konang se karigumba 18 years suram dre kala se ba sure na haijalaga natraga nang se India gi citizen je oidre atopa citizen oigre kala se ba atopa country gi citizen oigre kala se nang voter oiba yara roiba aduna ni mana qualified right and haise ko masigi quality sing se nang chen gadabani sin quality sing se nang chen gadabani na aduna voter haibase universal elder franchise article 326 na pidi ba potse you have to be qualified in order to get the right as a voter
ko voter ama oina nangse kano tawge haragadi nangse ko kano ni oigadabani sini ba hairis haidi citizen India citizen oigadabani loan yagabda thabak tawgadabani chai trai pan sugadabani sini ba hairis ko adu do seng torok pai wani hana dege dum leirabani Supreme Court na another ruling ta ba nate ko just Supreme Court na seng tore ini ba India ki citizen ama oige India ki voter ama oige hai taragadi electoral roll da change haragadi article number 326 ke matung inna say try pan sugadabani citizen oigadabani law na yaba oigadabani haibani ba aduduna qualified right ne kaigum adi absolute right na te qualified right ka absolute right absolute hai taragadi absolute 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 right absolute right hai se season kari right no hai article 21 gumba hai di article 21 right to life hai ek polak padagi pokting ai digi dum right to life se leiramni ko koi ima pungnung dagi leingai digi right to life se dum leiramni absolute ne wes daista nang quality ka di chemana ai punchi se hinga ga de dum right to life se leiradam ne absolute right ne wes but voter being a voter hai badi ai vote le pa ya ba na chaga vote thada ba ya ba ai wes di nangi quality khara chen da ba ya de na sisina akoina kari kaure harakanda qualified right ko qualified right aduna absolute right have amaga qualified right have amaga ani lei ko so aduduma seng horos de gide sigi newspaper pa next news ta anova khoigi kano problem ama ko thole UGC gi hantak kano anova rule ma adi anova ek ama khak kano ma same gi bedo hantak ki anova ek ama khak lak bedo aduduna regulation ek UGC to ek hai da regulation hai da rules ni ko regulations ama kano gi makhada NEP gi makhada same gi bedo adudo adudaida kadoge harakanda kari yawge harakanda koigi discrimination se yade na section ama ka yawe discrimination se yade the discrimination adugi discrimination yade have section se aduda discrimination se da SC ST OBC si katang pan ba tare general di pan da ba tare aduda di mana moina haningi se general gi sadra da kari gumba general ji pan da bai tare SC ST OBC katang pan ba the general ke satra se kai go discrimination torok tare ga UGC ke rule ma kha da chandra ba sini ba adagi amu kam kari go ma ko file ko complain ama file taw ma tam da ko complain ama file taw ma tam da kari go ba complain do haidi ko gi kai hani affirmative action pirak traba khuda mai na ha se complain ama thangale complain dugi fee kari karagi matang dani ko sisi su ko haidi koigi haidi complain se kai go false complaint or false complaint for complain se kai go false complaint or adu taraga di penalty pige da bani shine ba hires adu penalty pige ne have penalty pige da have sigi provision je amuk yaure ko amuk lok thokre amuk yaure amuk lok thokre admai taw bai tai sigi da UGC da hujik ti shung yaw tre ba sisi complaint se kari gumba complaint false complaint ma pira ko tam da penalty pige da bani ha khunda mai na ha se UGC gi complaint ama thangale kale se ki discrimination gi adu ga dang ga na ko adu gi complaint thangala ko tam da siran tran thangala ga mi gi defend daw na ba gi da ma ka thangala ko ita ra ga di ma du do penalty pi ga da bani paisa pi ga da bani adu paisa do pi ga ni pi ro is ma thomra am da khang dre ba ji se ko ade hana rule da yar me amu yaw dre admai daw da na adu gi ke haini UP da usik protest kana tawri ko si se anova education gi matang da education gi matang da lakpa problem amane na ina sum highlight taramani ko matung tarakpa pawi yengi se ko adagi manufacturing woes ko woes si se akoina kane koigi India ki ba hujik leiba mayok na ba problem hai tare ko problem ma ka ni scheme ma ka si da palle ko PLI na ko PLI scheme na ko sigi scheme sigi matang sida ai apatang haijaram ge ba ko PLI scheme ai si kai no ara ga ko country ko India sida ko koigi isana saba domestic oiba hai tare ko domestic manufacturing se pakna haidi khuda moina ha se koigi
Apple company am le khalase Apple company se akoi gi India da saja taraga di yam thina akoi India da chakot toina tra technology da oigera ama do oigera sisi sajana bagi da makta foreign company hai tare foreign farm sing se moi sing se is the incentive pi bai tare incentive pi paisa oigera money oigera natraga moi da tax ta handa bara oigera ama pi bai tare kari dauna ba koi gi India da sana India da moi gi company digi farm digi branch kumba ko adugumba do sana bagi da makta tawba scheme amukak ne PLI scheme se PLI scheme se PLI habidi kaino production link incentive family buka scheme sigi scheme sigi matung ina akoi India da kari kari da chokot kre haragadi akoi India da production link scheme sigi matung ina telecom se husi ma'am adi moi try panda ni ko adi sector try panda husi se PLI scheme je chatna duri buka ado telecom da su chatna gre telecom da di am successful oi gre hujik leiriba green energy hai tare green energy gi matang da ni ko sida sa manufacturing mo san haris green energy gi matang sida di fail oi re sigi editor haire ising se kari no hara ga di fail oi re sini karam green energy no sida su manas sida su habani ko koi gi green energy da PLI na fail oi se kai no ACC battery da ACC battery habadi chemistry cell battery storage haiba ko ACC battery da adagi solar panel sabagi matang da habadi akoi polysilicon water manufacturing ka introduce solar cell sabagi ni ko sigi matang da akoi India gi oina sida ningsing maya base ko akoi ningsing maya base akoi India gi oina akoi gi 2030 फाव द टारगेट am khak le kari gi target no hara kan da koi gi non fossil fuel gi non fossil fuel gi capacity se ka dopa 500 gigawatt haidi sigi oina bagi da makta ko haidi non fossil fuel capacity je si oina bagi da makta target ama 2030 paw gi da lei adu gi matung ina sigi pot se PLI scheme ga se pangthora ki ne PLI scheme ga se tawra ki ne adu duna maram ora kan da ke do hara kan da ko gi India se da PLI scheme se phasana haidi successful ohin ba ma changi successful ohin ngai tar ga di koi India se capital khatang darkar leite capital khatang darkar leite capital da di akoi paisa da an thadare ko but capital si khatana capital only sina ya de atopa da kari thada ba yai koi paisa thada ge hai tar ge de atopa da resource and development da thada ga da R&D da ko research to ga da ni research to da ba ya roi ba research to technical expert kumba hai di tech expert kumba se phasana leita ba ya roi tech expert kumba se adagi mo tech expert se China da di yam lei ba China gi hojik visa gi problem lei da na ko visa gi problem se ko on da ba ya roi China da gi di kan mo gi tech expert sin je ko ru gi hire ta ga ko India da khang khalo ga ta ga so akoi na adu du ni ko mana sa khar highlight to ri se ko masi gi articles da second chuba atopa article amana ka do hara kan da Donald Trump na koi gi Venezuela da tawri ba thabak sing se Donald Trump na tawri se karino mana tawri se Venezuela da ko Venezuela da tawri se kaino hara ga di Venezuela je thaw ram thokpa country ni China ga du thaw phasana trade tawram ni sigi mamang de Trump na khuthi jalakring ai sa hujik Trump na tawri se yamna phattaba thabak mayam ma tawre ko ha bada man tawri se na trade tarif thamjale ko tarif thamjalame but tarif to di kai hai ni tarif thambai mo chida hujik chide kari dawre magi blockade tarif khatana te koi gi ship thobo thingam bane ma ship thobo Venezuela gi magi ship thobo jing je thingam bane ship thobo do thinga jano yare ba ko thinga jano yare adu dina tabidam Venezuela gi magi leader ma phare ko bandar madagi leader ama phagre leader da phabadagi kadore hara ka de leader siga hana kano se haidi Venezuela gi oil haidi Venezuela gi sovereignty mo hai se kano Venezuela gi sovereignty haidi sovereignty gi wari na te magi
magi government da di so alloy sini hai se ko government da di so alloy sini government da di magi so alloy sini government da so alloy just magi oil trade to base USA na senagi sini hai oil trade to base USA na senagi magi leader se da hai se ko Venezuela gi leader se da oil trade to base USA na senagi nangi state Venezuela gi state se ai control kan to roi hana to mi se kaino mamang history da yengo bada matam da kadore hara kan da Venezuela da to mi se kaino hara kan da koi gi ko Venezuela da ana history da historically ko historically moina to mi se kaino hara kan da koi gi state control to bus state change to bus state leader change to bus han historical to mi like Iraq taga tawrise hana parliament tho natraga mai country dugi leader do change to bagumba ko adugumba Iraq taga tawrise adugumba potse USA ne yam tawrame USA na hana historical tawramani hujikti ka dore trade to ina hongre ko potse haidi ka dore trade to ina thingjan bai tare trade to ina ngakti chapane moin tawrise bullying tawrini ba trade to ina adu mana sigi Trump tawriba potse kari mawong kauge hara kada koigi wat oina haido taragadi neo colonialism ani anauba makhalgi colonialism ne neo colonialism 2.0 ne version 2.0 ne colonialism tawri ne moise ko adu daga kai haini donre haina ko donru haido ira kangre Donru doctrine na malay Donru doctrine sina hiding is na kaino hara kanda my hiding is a Donru doctrine sina hiding is a koigi USA na Latin America gi je Latin America gi chupli je pai hai pani ko meaning di USA na tawning ba Latin America da USA na tawning ba sang tokpa yai ko Latin America da America gi atopa country sing sida tawning ba chang tawba yai sine tawning ba chang tawba yai moi gi ne adudaida European kangu hai tare ko atopa country kangu na khut thingjalak pa yaroi sine donry doctrine jan hai sine ko Latin America hai bese USA gi makha da laigedam USA na tawning ba chang tawba yai yung si neocolonialism gi atopa example atopa myam am chulai like khoi gi neocolonialism da khoi gi Brit kanona ay ama hai ge neocolonialism sigi khoi gi Brit kanona Russia na ke dawe Russia na khoi gi Ukraine da my Ukraine is sovereignty Ukraine land tokshan bada adegi kano tokshan bada magi sovereignty kairi ni na ko magi sovereignty se muthat ni den adu dai ni ka dawe European kangu jingjina acta sadu yaroi kholoi degi USA na ga adu tawa yaroi kholoi ma am hai same thing se Russia na Ukraine da tawi ma same thing se USA na so Venezuela da tawi adu do USA na Venezuela da tawi ba thabak to si neocolonialism ne habidi mi amagi sovereignty je muthat pagumane adu na global south hai tare ko global south ki country me am jingse uje ki global south ki country me am jingse kaina di Russia na su Ukraine kari kara tawre USA na su dum global south ki country me am even uje yam sigi ngasi pau da USA na su 25% tarif kano da South Korea da thambagi ama su yawbani ko adu yung adagi mo USA na tawise mo Iran ga trade tawna ba sa Iran ga trade tawna ba country ko di mo se tarif thamdora bani adagi Iran sida su mana naval adi ship me ama thomsalaga Iran da tap tawdana mo lai ne ko so siguma me am tawri sing se haidi global south countries in ki ko adu dugi article ni ko masi se haidi article sina haining se kaino ara ga USA se na tawri ba thabak se Russia na tawri ba neocolonialism ko 2.0 si se ga chak mani shi ni ko haining se ko ado exam point gi da di kari ka ne habe se USA na tawri ba point se si kano interview mo chang ma matam da khatang si se kana ga ni ado Venezuela gi hai tare ko Venezuela gi magi
fake khara haitare peninsula gi fake khara adum khangjan ba kana ni like ma se oil khwaidagi leiba country ni ko oil reserve khwaidagi leiba country ni ma se oil reserve khwaidagi leiba country ni ko world largest ko adagi maga thangnaba country haraga di koi peninsula ji kana kana thangni Colombia sina mathak waida leibani ko adagi Brazil na makha da leirani ko Brazil makha leire aduga Guyana ga ko neighboring country ni ko peninsula se ko ma se kano ni samudra maya da leibani ko South American country ama oina dum yengda dum khangani peninsula ko jum chawba country ni Brazil ge hek mathak ta Brazil ge mathak ta leidani Colombia sina mana sumai leide ko sumai tadarak podo da Brazil se da leirani ko Brazil se da leirani Guyana Colombia se leirani sida Colombia leirani ko adagi sista peninsula leidani daga sida Guyana ko mana khangani ko adu mangai khoigi exam point yo ni khangada yare aduga next si editorial ama lerame editorial sina khoigi rupees depreciation ai tare rupee tarak pagi rupee paisa rupee gi value se tarak pagi matang dani ko rupee depreciation adulaida ma hai chi kaino masigi article se am samna hara kanda khoigi rupee depreciation rupee have se husik lei se husik 85 86 ra kano leibra kano tawbani adugi rupee gi magi US dollar gi na bada ko 86 la adwaira leibra kano tawda ne ko adu haidi masigi si depreciation ka weba depreciation haidi magi value handarakpado ko magi value paisa gi value handarakpase paisa gi value magi money gi value handarakpase mase depreciation ka depreciation ki magi main cause se kangbra haidi magi main cause se geopolitics ni ma hainings rupees ma haining iba geopolitics ni kari marang ina mana geopolitics ni na haining is sige editorial iriba ko si rangara jan ena banu murti ka hari sinsina haining is kai gino hairagati ai harake buko rupees se tage hai taragadi rupee tarak bai se kaino koigi globally koigi India gi oiba magi market ta soiba market ta weak oirakpa aduduni but weak oirakpa haragadi oiti GDP handai GDP koi India gi GDP si yam high oiri 7.4% and my leibni ko India GDP se adagi inflation su low oir ko pochai maman chu yam tang man tri ko id magi index sin si yeng matamda hoi manung da kari leibno di khangdi but mapan to ngai yeng matamda di 133 inflation percentage la lei ko adagi current account deficit hai tare khoi gi pochai leibada paisa adi export import ta ko deficit tari se yamna low oiri ko current account deficit su low ado rupees se paisa se depreciation thoni ngai kar su maram leite reason se leite but tabadabu geopolitics na ni geopolitics ta kari tawge ba geopolitics ta di koi kari le USA gi 50% tariff le ko ka USA gi 15% tariff le tariff regime sina maram or kan tholi se sini ko adigi Iran da music thau gi matang da problem yam thoi ba ko kholiba adugum da adigi investors से kai haini ma hai si investors से ko India da paisa thada ningje ba ko adu du ni ba ma na haini se meaning se adu du ni ko ma haini se ai investors से paisa thada ning da ba to ko adu investors से paisa thada ning da ba de gi akoi gi ngasai gi 50 ngasai kano se rupee depreciation se lai ni si mana haining ni se ko aduga tani yamna important oiba yamna kano to ba poti yaw da bra haina khalle sigi kano se haidi article se paraga dum yembiu but main oi di si ni ko
spark into drive India's ELCV transition. ELCV the electric vehicle ko kano dani koigi LCV hai taragedi light commercial vehicle dani ko light commercial vehicle ko light commercial vehicle se yam kani ko koi India gi oina di kaino hai di last minute delivery hai tare ko koi gi pot chai thindok thinjin tawriba Flipkart Amazon kari kara jo pot chai thindok thinjin tawri se CC LCV singsina tawbani adu do hojik manas dai some problem se kaino hara kanda koi gi LCV kangu singse light commercial vehicle hai tare ko pot chai thindok thinjin tawbada sijinari ba commercial vehicle singse hojik lairiba efficiency hai tare ko LCV se 48% good delivery se mana taweba ko 40 another good vehicles adi ngasai gi 48% good vehicles se LCV no light commercial vehicle but only 1% hai tare only 1% se electric vehicle ko moist this adu dana electric ki gari on thok na bagi damak ta ne ko man haning is ko electric gari on thok na bagi damak ta this manung yam kai na paro carbon dioxide ke adu ge da ge na manung si yam paro be kana de ko this khara important oi bahar ga this PME drive incentive scheme na ma yaw bani ko PME drive incentive scheme ai kaino adu mo khangra loire adagi BEV market aina masu leibani sista battery electric vehicle market ko adagi sista Bureau of Energy Efficiency Bureau of Energy Efficiency and yawisina karigino adu khatang khangra loy ai se haizarake ko PME drive scheme se kaino do PME drive scheme hai se kaino haragadi koigi e drive ko pai khada kana ga do khatang tawrase ko PME drive scheme sina haining is kaino haragadi akoigi kai hana harakanda koigi koigi vehicle ayamase vehicle lairiba vehicle ayamase koigi electric gari don thok phabani ko electric ki field chalan bai tare ko hadi electric field chalan ba adu gumba hadi adu gumba kanoni masi se karam kanda ki hokto ki haraga di 2024 dai da 2024 da hokto ki bani ko si se ko PME drive scheme se hadi hai 2024 da hokto ki bani si se 2024 da ko ayaba transport ki hadi commercial na tabata ayaba transport vehicles sing se ayamana koigi kano sida yahon ba hai tare adubu sidai se PME drive se sidai se palai se man palai se kari gina haraga de koigi ngasai gi sigi light commercial vehicle hai tare light commercial vehicle se kano de yaw de ba PME drive scheme se de yaw de ba adudugi yahon na bagi damak tani ko mana haini mana hai se si ma khangjalo PME drive scheme hai se kaino habdu ma khangjalo ko PME drive scheme aduma yare atopa digi kai kasu important oi de sidesta atopa article sairagi Curtis reason sisi mapping da kana ne na hapsalamani ko saira se akoi gi hana kanana palami saira se hana kari akoi gi hato ke bedo kari babar al kari kana hai dai ne hana kano palam bedo kari kar ko huzik palisibadi Ahmad al-Sahar haisini ko Ahmad al-Sahar haisini ko Asad aina ma hana thaina palambado ko 2024 da mage kano do loy ga na civil war toromi da na saria da kanna adu Asad na paling ay mata dani Asad to tungre ko hujikti Ahmad al-Sahar na pale Ahmad al-Sahar hai sina kaino harakanda mana my government sina si punamak se lokshaning ba pa ba tare ko haidi sida da leiba sida da leiba punamak se adubu ka taiba kangu se rozoba haisi ko rozoba haisi si se
ईस्टर्न साइड दा लेबनी को अनि नॉर्थर्न साइड सोल्जर साइड या दा लेबनी टर्की गा सु थंगना लेइसे सिगी टर्की गा थंगना लेइबा सिगी कर्ड हाइबा से सिजे कर्ड हाइ से कजिनो हारगदी कर्ड हाइ से खोइगी ethnic minority ni se ethnic minority ni ethnic minority ni moi se north and east side ya da moi north ethnic minority moi na 10% ho de lei ko 10% mu lei moi ni yaning de moi je tunga na moi na pam se kaino haira ga moi gi autonomy pam autonomy natraga federalism pam natraga federalism pam federalism pam aduga kadawge hara kana matam amadadi moise USA na support torame hujikki tawdre USA na support torame hujikki tawdre USA na moise support torame ko kat se aduga ngasai matam amada palamba sigi asat haise sigi asat se maithi pi na bagi damak tak kat se lal hongam matam de USA na matam pangame budubu hujikki kanu pang haidi pang dre ko haidi hujikti USA se thokre USA one of the greatest betrayer hai tar ko USA moina tawdaba thawal leite moina thinjandaba thawal leite ko aduduni aduduna hujik se kaidoga hara kanda ngasai gi kurt kangu jing se irang hori ba kanana kaidowe hara hori ba Ahmad al Sara sina ne pami sina hujik saria pulap se sigi saria pulap se loina pulap se punchen ba pami kurt noi tongana leino do pami ba adu ethnic minority or ba kurt kangu jing adi autonomic federalism pami ba aduduna lan je kan hawre e ko mu lan am hawre ko adu turkey na yaning de ba turkey se sigi kurt kangu ji yaning de kari gino yaning de moi di ISIS ka support tong nei ka khoni ka terrorist kangu ka support tong nei kurt se be di ISIS ki mayok ta lebni ko ado kurt na support riba haidare sigi ethnic minority or riba kurt sina support ba kaino se turkey gi di mayo turkey gi di opposition ne kurdish militia haisi ko PKK group hai tare ko kurdish militia so kai hai ni kurd kangu sing sina pam ba se hai di kurd kangu sing sina pam ba se kaino moi di autonomy pam ni ba ko Syria government se Ahmed al Sara na pa ba government sina di pulapunjan ba se pam ni ba adu gi damak tani ko irang tho ise sini hai se ko what is happening in the Syria's Kurdish region hai tare ga do ko geopolitical situation hai kaino da kurd hai se krai da lei ge har ga di Syria da lei hai do ni ko du ma ha pe ai doomsday ko mapalam tar ka de ko gi terminator gi do singo ya terminator de ka do nuclear war do singo doomsday clock ha bi kaino nuclear kulai sizinaba yar han ba matam da sizinagi ba krai da sizinagi yu Japan da thada gi ba do ko adu gi Japan da thada gi ba nuclear kulai do adu ningsing na bo ina haidi metaphorically koi gi kano ma clock ma ka install tawraga thamme 1950 gi da 1950 matanda clock ma ka sara thamme scientist amana ko ga di USA gi scientist amana kari ngasai gi koi gi USA na ne na bomb thada gi do tom bomb thada gi do aduda sigi clock se na pung baro ta ba se pung baro 12 ko 12 am hai gra pm hai gra sigi midnight hai tare ko 12 am hai do or midnight ko midnight hai tare ko sigi clock sina metaphorically sise mamang chahi da di kano da lera me sise kano da katang lera me kari di minute ko IT 9 second hai tare IT 9 second wali ga da lera mane ko IT 9 second mamang chahi da hai tare 2025 da adubu hujikti kaidorga hara kada sise doomsday clock se kitang changjan gre 85 second da katang lai gre 85 second ngasai midnight se tanam dang gi 85 sigi clock se clock chum ne gi clock to na te ko just metaphor hai tare ko metaphor amagi type kari no metaphor sino uning isi kai no hara gadi sid haining isi kai no hara kana doomsday clock sina kari gumba 12 se tar ba 12 am se tar ba do tar gadi nuclear gi oi ba yam chawba chawba hai tare ko nuclear gi yam na chawba
kano lanjao choba ma thokani shini hanging is 12 am che ta midnight che ta ba matam adu second sum naksala ini naksala hai 89 second le madigi 85 second sum naksala ini natra adu na naksalak pasina meaning che ta ise kai na haragadi akoi husik leiriba yongo USA ga Russia ga yanaba Russia ga yanasi ama sahi tawnai kari koigi new start treaty and husik fail ore kari new start treaty se kaino nuclearize gi maramda khwaidagi chawba haitare ko sign tawnaba country ani gi marakta sign tawnaba se si ni new start treaty se husik fail ore 2026 ta magi line kano su lore magi matam su lore validity su lore adagi kari dawe husik country khudimak se adi magi nuclearize kari kara tawnabagi yonabagi khonabagi adugi yamna haidi nik dawba matam ama oirebani nuclearize gi ko haidi haye kap thoknarakadra kolakadra pakhatnabagi matang do yam oireba ko aduduni adigi AI su husik si yam kanna kano toksalai dana ko aduduna doomsday haitare ko wal pumbuji tumbagi numitse naksale habdo taine 85 second to minute ka haise ko doomsday clock ko so atopa pa yam nungai bi yawbani but asi khangtang ai khangale asi gi wenadi sidai dalo shalage thank you so much ko sidai dalo shalage ko